ingat banyo. Biar te namlaro klaim ka express ya pi. Kita nanti gani-gani kan ukrain konstitusi. Hangya nako. Henry ang nga pa ya pi bitik ngayo iyo. Ngayo iyo na jay pa rin. This is what I see. He made God's number. But he not a young. Hagala pa ya pi. Kami save so emotional. Nama kajing kuat, kajing terang, kejalan bagi nong apa, bayang katakan, bat kiwai kistit, kibadan, haga jalan jogi. Nakan len, kadang kadang fo, hangi hantai, and I know you play. At the same time, kita ada proses. Bankiu dikim na. Agree? Pinanya. Bansuang panola feel. Ngamla bankiu tubi. Bansukuno feel everything. No. Kadon. Kadulang na. But hagating siya. Masko ban ay kerpang kading kulay yung kawipipi. Walay nga ay kulay. Na do mami kawipipi kasit yay sultan. Daniel. Ki pat batong priu nyotra. Kilang political conscious. Kita kan suatu yang politics. But kanye kapalong na sarkar kabarban menta ade ngompi banyak siya ngompi banci tiaski perpetikam bagi resdang menteri hengai segera persya pusatong kedai pusatong pisre pisong gumba kedai pusat ba lalu trailong no lalu trailong long sing kajing long jong itu dengan kuat banci dengan set kejangnya ba idai banjoi balance negatif lo ngidai banjoi positif lo ngidai banjoi tenai tem solusi ya kalang plus point ya kalang positif lo ngibet kalang negatif juga kaya anyway matu feel anda keren masa rak to kenya dekat beberapa chairman apa angkat dia mo mangan jupoy pakat haji enjola bangandon akarte lalu bangun secara jingya dia ke politics baru kita jona ngomong bayo akarte media dulu kan sebenarnya ngai tu akarte macam mana itu tasik ang media dulu lah itu Keteng jona kau semua siapa kebuatan pemeta ini usnah melihat tu usnah itu usnah nanti dan baik pada na iai na keteng lalu usnah sekarang bahas lalu stars kamu still snar. Dia ingat ni snar board. Bat ke snar, bat ke board. Katakan dia kerja jual kerja dulu. Dia ngam orang ni ngam kat ngam dia lalu stop ikut dia. Dia bila ikut terus bat snar. Dia bat snar board. Lalu kat snar board jangan blame. Bila ayah ni kerja ang ilang longkat kung keketen juga. Kata dia, ke-conviction, ke-passion, ke-wahapot juga. Kau tengok dia, ini benda keren dia. Benda keren, itu apa? Dia passion ni, kami juga dia passion. Benda kuat aku yang hidup pensai. Kau kipai bak kipai nane, kau kipai bak kipai yo ini ngah buat YouTube. Nanti
social media si berjalan ni percuma dia. Ngawan yang leman itu dia pilih kebahagiaan saya macam dia akan merasakan restoran, but pilih kepada dia upaya bawa kan dia raknya. Ngawan hanya kung upriu simat, kung uta independent individual, upriu mulai Lord, but apa dia kan mulai Lord cuma ngawan, ban ay ketika mengikuti kediam cuma ban kersan pulga kat bala kamu cuma nak benda hidup terus naik. Kami kerja siapa yang kerja cuma but sebentia pensiun orang bah, but lelaki ni kita orang kebahagia, banci, dan support di doktor orang lain. Ibu semua bakal alam scan, mah. Lelaki kamu jadi mana jadi orang kebah, kisah kamu deh, nanti sudah ayat pakai orang, kebarang kamba bagi dia kebah mana cik, kita ngom al-attack menteri ajar bosnya attack ni Asia te kata gemuk kedong kita hadirin apa anda poa banyak declare dia ikan dia ini kerten Dr. DRL Nungai hana masih osno ni kerten but natip ini kerten tentang kung presiden jom kata kasih author society. Apa yang kita boleh coba? Nanti go ba ide way niki aktivis ulang yela nakabanta pantunrong ya kaking kasi apa kakamit pa project constitution tayo nanti. Dan nanta ngamduhod ang smogon tungan na pasyang na research. Barangkali research yung napasimpor kung ba hatiyo banwa dunia ini udah gue memang boleh akan support lu. Mau? Tohnya dan uangnya na ba madia boleh kira no si ini Najwa Ramba ko dan bulong Lalang kuwaro bang support ya kami pinakang kelas pak tuloy ako nung ba yang belum masuk lakang nung tala te malang independen small jingka kule bagayo an exercise ya kata orang dia ka franchise itu na ya ka manci ya ka moto mengenai manci te okay karena pengempat ka po di anda ngala research ban itu way une doktor nang lain mo te ay wala anda ada mayoi yang awak impak pejong ngan bu di bentar lengkap mayoi yang awak impak jong kum sekolah kum PhD degree kum doktorat harus kum bani berkait dengan mayoi itu tolong beri ulah loksium uta unoikai ubalabat pilih udah asisten profesor asisten lecturer dan boy leader boy ini profesor tidak ada profesor ini ilabat yang keadaan profesor bahagi top bagi boy sudah keadaan profesor pihak banyak certain challenges but hakanya dia jam ibat ke school buat niru kanira dong kaya kebangan kira ini profesor atau yang kau dan cetai kihat dan jadi student kihat kan student ini ban belum PhD ini ban belum doktorat dekat kum ke jus tu jona ila dan kum ban doktor kerek na lena bakala
Jika untuk kumba, real student melepas PhD kami nak kerti itu ni. Terus ini ada kita. This is the man who predicts 6 PhD scholars. Kataro, yang ikut kasih, yang ikut kerana, yang peradok, perasaan itu ni, betul. Dan nanti kumba hakan dia siapa ke kami rumah. Nanta amdetang reward and right kendayo dayan doktor hak MPhil degree. Jauh kasih literature. Kata kita bawa. Kali kita attraction ya. Dan nanta ila syakri hapo ni kumba 20 years at a stretch. When you're running 20 years, nila tam get wala haga service job hapo nihu. But hapo nihu ila long HOD job kasi literature. But ila long ro director job college development council yang kabali ito daga UGC. Ani ato ang Pilipinong verse. Iba tren siya di ba Pilipino kontak siya ng kuni. Pinag verse na nag-snow kawa Ilawan. So, dan nanta yung pasyabag yung ni rumah. Balay ka tren ni Princeman sa ay di gusto to balay. Siapa yang meniru ila support ila kesan bomba yang kilai di secondary school. Kata kadai haparium halau botun bat hanong sino. Abang kesan bomba ngatarai bat ngayoi ikesan dekajing start dekajing sempang rangkat pada waban saya kapula isai. Kata kita kita suruh mesin jombi, compassion jombi, nak kata menteri, kamu masih nak tahu. But sekali kau masuk tu nak, yang berlama, syabar jombi itu, pasien dia, nanti tangan kena masuk bisnes tu bela, kata kita sisa. Ini siapa? What is it? Peter kamu siapa? Keren pos ke tau? Andrai kading ke bakalan ke bapak jongi kedepai imtiaz. Bagaimana berkat? Who is this man? Not the MLA, but he had brought 2 PhD kawai hama mauyo kawai bat hakan syek. Akli Mendrio. Hello, bro, umdan na ka bon? Ngayon, start, jing siyempang, buong naman punya day, but the authority, but the bon, but yoy ka favor, but alam kam gini ka PIC ka, alam gini ka kuka crowd, yang kita gitahan, abo ka, mau kayo siyang consensi. Tapi, the conclusion ba nga, boy ini, isim ni kani kung ko kacang play, but let's slow down. This is another karya ibang hapan pindah. Okay, tahu tak yang high school? Bapa komisan orang kamu, dia kom presiden constitution.
Kadai-kadai ka fanus ko. But, ngayon banta sa parliament, lalagin pa, kulong W, dahil pa. Tadi maksud, dahil pa. See, he's the right person. The right person. Bagin pa sa parliament, nakamataban niya sa iya kakitin kasi ito. Ngayon yung play kan yung iyo man kani, bawan home minister jud mo o Dr. Amit Shah. Hakaba kilala sa mit mo magdam desa. Ilalo natin. Imailingay ang siya, iwan mo palinakay. Siyempre. Never give up. See, that is the spirit. But, kanya kalau ke plus one, ke create advantage, nakamtaban yung slow mga priyo, berpertah dengan siyang dengan tip, dengan siyang to, ang only way, ang siyang mata, and like, truth prevail, ano kren sa pang ka jing iya ka jing ito iya ka jing kasi. Pwede alam so tawa ko pala gini ko yung dong kum ni kum tay kyo nga may di palu ba kasi sila ban ya lade ban di kenai si kan Muslim play don't walk jet bomla ban di kenai ngam kwa ban sa so tro to dai ho tengok tong lelai lada kila politik sih buat bangun rumah ketin kasih terbaik ngate ko ang kami God is God balai ni kentang dia kita terbaik kama bakti lo mata lakuno kay banyo itu yang ketin kasih datang ngasih kamu lagi lagangaday mga MP nga led but yung naman kisaki mabiyang natok silang flawless kaya piniyang din nasi teknalani eman nga siya takado pa nagkot kate yung aning sensiyo terkaya bangamun pa ang magkatuloy ba iba nawat impaye bisitay kajay mo pa ibisitay number one, kita nggak ILP, kita nilai issue yang diulang kadang-kadang different. In Pai today, kasih language kadang issue. Dr. Muhammad, bulan ni kermen, pinlong ta, simpak simsong, pinlong ta, voice, jangan kasih. Banganam tiyanganam banganam di lalanganam yoi ya kaji itu cuma mengawai saja ni kan ambiang toh baik bersih betul lalu je ni doktor mulai balai anda indiktor mulai inwan syaitan hantai apa Sarkar India insyong bat India apa yin itu ada but daga baburong iwan pat ko pemikiran di kita nagi track records kiwa mila yo initiative siya kanyang dyan ka opposition lo pinamsyon siya po ang yelo lo pinamsyon di compare mo nga